helicopteri nshasha ziri kuzenguruka mu kirere kirimo mu Minembwe ubona yuko ibintu bitari bworohe kubino munsi. Imirwano ikomeye irakomeje mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi mu Minembwe. Urugamba rwakaze andakava muri M23 natwirwaneho ati ibyo koko kuva mu gitondo cya kare kuri ubu turi muri ambush duteze neza umwanzi ari kugerageza kudusatira mu bice bitandukanye, ariko amakuru turayafite. Turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tumusubize inyuma kandi tumurenze n'imisozi, kuko birababaje kuba bashaka kuza kugira nabi abatuye mu Minembwe. Ni mu gihe kandi andakava muri FARDC we ati rwose twe twiteguye guhangana n'M23 tukagarura ubutegetsi bwa leta mu Minembwe. Dufite ibikoresho bihagije, dufite n'umubare munini w'abasirikare, twiteguye urugamba. Ibiro birahura neza n'ibyatangajwe na General Sultan Emmanuel Makenga wagize uti ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe n'injiji. Ibi rero bikaba kandi bishobora kurakaza bikomeye Kisekedi Chilombo, bijyanye rero nuko kuri ubu yamaze guhura na Donald J. Trump, ndetse Trump akaba yagaragaje urare rwe mu kurangiza ibibazo, aho rero yagaragaje ko bigomba gukorwa kandi mu buryo bwizewe kugira ngo Amerika isigasire inyungu yabonye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ubundi bijya gukomera umugaba mukuru w'ingabo z'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, General Major Sultan Emmanuel Makenga yatangaje ko ubuyobozi buri Kinshasa bwateshutse ku nshingano zabwo zo kurinda abaturage no guteza imbere igihugu, bityo ashimangira ko hakenewe impinduka zikomeye. Ibiro bikaba bizaravugiwe mu butumwa yahaye abakomando bashya 2532 ba AFC M23 bari bamaze igihe batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Transgerere muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni igikorwa cyabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mu ijambo rye General Major Makenga yavuze ko ubutegetsi buriho bwagize uruhare rukomeye mu gusenyuka kw'inzego z'igihugu no mu mibereho mibi y'abaturage. Agaragaza ko imikorere ya leta yatumye abanyekongo benshi bahunga igihugu cyabo mu gihe abandi bahindutse impunzi imbere mu gihugu. Yagize ati igihugu cyacu cyowe n'abantu bafashe igihugu bugwate, injiji basenya inzego zacyo bakica abaturage, leta yica abaturage bayo. Abanyekongo bamwe bahungiye mu mahanga, abandi bahungira imbere mu gihugu. Yo yakomeje asobanurira ko ariyo mpamvu nyamukuru yatumye abarwanyi ba M23 bafata intwaro. Avuga ko intego yabo ari uguhagarika akarengane, gusubiza abaturage icyizere no guharanira igihugu kigendera ku mategeko n'uburenganzira bwa muntu. Yabasoje imyitozo yabamenyesheje ko bafite inshingano zo kurwanirira igihugu mu gucyura impunzi z'abanyekongo, haba iziri mu mahanga n'iziri imbere mu gihugu, ndetse no gufatanya mu kongera kubaka igihugu gifite inzego zikomeye za gisirikare ndetse kandi z'umwuga nk'uko bigaragara. Ati mugende mufashe igihugu cyanyu, mufashe abavandimwe banyu bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bagaruke mu gihugu cyabo, babone amahoro, tubohore igihugu cyacu, tucyubake, tukigire igihugu cyubashywe n'abaturage bubahwa. Dufite igisirikare cyiza. Ihuro AFC ryatangaje ko abarangije amasomo bahawe imyitozo yihariye ya gikomando nk'iyo bagenzi babo barenga 1000 bahawe mu kwezi kwa 9 n'ukwa 10 kwa 2025. Mu bumenyi bahawe harimo uburyo bwo kwirwanaho no kurwana bakoresheje ingingo z'umubiri, ibizwi mu gisirikare nka martial art. Nk'uko bigaragara biteguye kurwana, batangiye kubikora. Biravugwa ko bamwe bamaze kugera mu Minembwe muri operasiyo zikomeye. Ibindi reka tubaze Roko Informa wacu Safari atubwira ibindi biri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse. Biri kuvugwa ko abana bakomando barenga 2000 baherutse gutozwa, bamwe baba bamaze kugera mu bice bitandukanye zo muri Minembwe. Bihagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba, Bwana Safari? Agingaya nakubwira yuko batari mu Minembwe gusa, hari n'abo bashize muri Dependency, aho naho bakomeje gukoramo akazi misiyo ikomeye bahawe
ariwe gushakisha umusirikare ufite map. ubwo ni umusirikare uri muri biriya bice w'umurundi ujengereje cye ndetse ubangayikishije cyane AFC bitewe n'uko afite map yaho AFC hose iherereye. ibi rero komando bivugwa ko navuga ko AFC babafashe nk'abarengezi. yego urumva babashyize bahise babashyira ku mirimo nta no kugera mu rugo kuko ntabwo ari aho honyine bagiye babashyira, ni ibice byose n'ubundi no muri Kivu bagiye babashyiramo, ariko nyine bitewe n'uko ari ikibazo gikomeye cyane hano kuri kote n'ubundi ya perezida Ruzinzi bitewe n'uwo musirikare ufite mapu ya AFC ubahangayikishije ku rwego rwo hejuru. ubwo niho abambere bagiye, ariko no mu minembwe boherezayo bake bahise batangira n'imirimo. ubona ko ku ikubitiro batangiye gukora akazi gakomeye, aho amagingo aya ku munsi w'ejo hari imodoka batse Croatia ihanganye nabo ku kazi kuri operasiyo ikomeye yabo, ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye baba FDNB ndetse n'abandi muri rusange. ubona ko akazi bagatangiye neza, kuko bavuga ko runo rugamba ruri muri biriya bice atari rwo gushyiramo abantu bamenyereye akazi cyangwa bamaze iminsi mu kazi, kuko urugamba n'imberenge igisirikare cya FDNB na FARDC noneho urabona ko bafite imbaraga zidasanzwe, akaba ariyo mpamvu bazanye amaraso mashya kandi agifite imbaraga kuri tageti, kugira ngo barebe uburyo ki hamwe babasha kwigiza inyuma umwanzi nawe utaboroheye. Safari, nk'umuntu wabikurikiranye kuva bitangira kugeza amagingo aya, watubwira ko itandukaniro riri hagati y'izo operation ziri kubu n'izabaye imbere ari irihe kugeza ubu? nakubwiye ko itandukaniro rihari, ubundi nta rugamba rwigeze rubaho ngo rube umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu bibera mu gace kamwe. haba no muri Kivu ntibyigeze bibaho, haba ndetse na hano za Kamanyora na za Bukavu ntibigeze bibaho, bitewe n'uko urugamba rwabaga umunsi umwe rukimuka kuri kozi iyo ari yo yose, akaba ariwe ubasha gutsisura. ariko magingo aya aha mu minembwe habaye komba iteye ubwoba, aho barwanaga umunsi wa mbere, uwa kabiri magingo aya bakaba bakirwana, nta gace na kamwe bari batsisuramo, nta gace na kamwe kari katsisurwamo. urabona yuko kandi kuri kote zose zifite imbaraga bidasubirwaho. urabona n'ubundi usibye wenda n'umuntu utabasha gutekereza neza ngo asubize amaso inyuma intambara igihe yatangiriye, urabona ko ino komba yabereye hano mu minembwe, haba kuri kote y'aba AFC na NLD twirwaneho, haba kuri kote ya Croatia ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, ntabwo bazigera bibagirwa iyi komba iteye ubwoba yahabereye yo kurwana nta muntu n'umwe utsisuka, nubwo nyine hagiye habonekamo inkomere ndetse n'abapfa, ariko urabona yuko hari izinduka zidasanzwe kuri Croatia zose zihanganye. rero biravugwa ko aba basirikare baje n'ubundi bafite tageti, bitewe n'uko nibwo bagipasinga. ngo iyo umusirikare agipasinga, nta makuru nabashije kumva, iyo umusirikare agipasinga bakibasha kubasha kurasa bitamugoye, kandi ubwacu bikaba ritapfa ubusa. akaba ari nayo mpamvu ku ikubitiro nyine bahise babazana batari banaruhuka. urumva ko biraba bisa nkaho batangiye ikote ibundi bishyashya kugira ngo barebe uburyo ki bapasinga kandi banihesha agaciro, kugira ngo babe bafata uburyo bwo kuba wenda banashimirwa bitewe n'uburyo bitwayemo. urumva rero basihanganye na AFC igiye guhura n'akazi katoroshye. yego, kubirebana na FARDC bo badeployinze gute bwana Safari? aho n'ubundi ni ibisanzwe, kubera yuko nakubwiye yuko izi rokoboteri ziri mu kirere ziri kugenda zifata inkomere ndetse n'amayiti, ariko zifite n'abasirikare ziri kugenda zongera zizana.
nibwo buryo bari gukoresha. yego urumva rero urumva nabo bariteguye, urabona ko rwose bitandukanye n'ukuntu twari dusanzwe tubona bakora n'ibintu byabo, ariko urabona ko nabo biteguye uko byagenda kose. urumva ko bitari buborohere cyangwa bitari bworohere AFC nayo icyaye. urumva ko n'ubundi tugifite kumva ikomeye muri ibi bice. reka dukomeze paje y'amakuru turebere hamwe abatizedi bo bahagaze gute muri izo operation ziri kwa Bwana Safari. hano kuri frontline n'ubundi birasa nkaho bitari bubashe korohera abatizedi, kuko nabo barasa nkaho bageraniwe bitewe n'uko bafite ikibazo gikomeye cyane, ndetse no kwigunga. bafite kwigunga ku buryo bukomeye bitewe n'uko bagiye bakorwamo, ndetse bagiye bababazwa cyane na AFC bitewe n'ibitero, kuko abatizedi bigaragara ko ibintu by'intambara ngira ngo batabizi neza, bitewe n'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba mu magingo yabo basigaye batajyayo. navuga ko ari nk'agakingirizo. yego ubwo bigaragaza neza ko n'ubundi abatizedi bameze nko mu minsi yashize abacanshuro boherezaga aba FDNB n'abayavarendo bakagenda, abacanshuro bisigariye inyuma, nuko akaba ari bwo buryo barimo. rero nabo urabona ko aba-TDF bakomeje gusa nkaho bo birebera gutyo, nta kindi basa nkaho ibyo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba bitari bubahire nyine, ntabwo byigeze bibahira, ntabwo byabagendekeye neza. ni nayo mpamvu ubona ko bitaboroheye. mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Ibaraka nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi basa nkaho bafunze Tanganyika, AFC nakubwiye ko yayifunze. abasirikare n'ubundi bari mu mujyi Ibaraka, barasa nkaho nabo bategereje ese baradukomandinga gute, kuko ntawabasha kwerekeza n'ubundi azamuka acaca za Makobora. akaba ari nayo mpamvu ikomeye igaragaza ko AFC yakoze akazi katoroshye ku rwego rwo hejuru. nubwo koalisiyo bahaganira iri mu kazi katoroshye nyuma yo gufungura ikirere, ukabona ko bakomeje kuba bakoresha indege isaha ku isaha bitaza kubahira wenda AFC, bitewe n'uko buriya iyo umuntu yabonye ikirere bisa nkaho isaha ku isaha yagukubita. urabona ko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye, kandi bitari buze korohera AFC, ndetse yewe n'aba ngaba bitari buze kuborohera. ariko nakubwira ko wenda abakomando nibaza hari icyo bari bukore, wenda bakaba babasha gupushinga abandi basirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa, kuko aka gace ka Karingi gafatwa, uzi ko bagafashe kwa kangahe ku cyumweru. ndi kukubwira ko aka gace ka Karingi ni ibirometero 7 kugira ngo ugere muri zone ya Minembwe santere. ubwo rero urumva aba bahungu b'aba FARDC nubwo nabo bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru, ariko urumva nabo bari gukora akazi katoroshye. urumva ko aha hantu bitari buze koroha. urumva twirwaneho na AFC bafite ikibazo cy'uko bari gusatira izo santere ya Minembwe, kuko misiyo bafite aba basirikare n'ubundi b'abahibu special. udakina wenda ngo hano mu Minembwe harimo abasirikare, nta musirikare urimo woroheje. yego uzi ko hari kurwanira abahibu special, hakaba hari kurwanira abakomando b'aba FDNB. ndakubwiye ngo abacanshuro bameze neza, n'abamayimayi bamwe b'intororwa, ariko amakuru nabashije kuvuga nuko ngo abamayimayi bo bari gutegura nyine ibyo kugaburira abangaba, ari nayo mpamvu bakora ibikorwa by'ubusahuzi n'iki byose. ubona yuko bona ku mirongo y'imbere y'urugamba ho nta kikwasa. ariko urumva ko niba agace
barimo abakorasiyo ya FARDC na FDLB ari ibirometero 7 gusa cyangwa 8 werekeza muri santire ya Bideni. Ubwo urumva muri ino mirwano ifite icyo yakoze, urabona ko bafite impinduramatwara zikomeye, nubwo bari gukubitana n'uva gusenya, ariko urabona ko AFC ndetse na MNDF bafite akazi katoroshye. Yego, kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa, biravugwa ku itabwa muri yombi rya Eric Prince. Bizaba wenda niba koko bizarabaye abacansho batakiri kugaragara ku rugamba, bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko abacansho imbaraga zabaye nke, kubera yuko n'ubundi kuva yaho bafashe Eric Prince n'ubwo ariwe bashyize mu majwi, ariwe bafashe gusa, bafashe navuga nk'icyegera cye. Akenshi na kenshi gufatwa kwa Eric Prince abenshi bazi yuko wenda ari iki, ariko Eric Prince ashobora kuba yari yaje kunegosiya n'amaboko yawe kugira muri cyegera n'abandi bari bafashwe bagera mu 8. Urumva nyine n'abakozi be yari yaje kuvugana. Yego, ibi rero kuza kuvuganira abakozi be ari nabyo byahise bimukuriza kuba nawe ahita afatwa. yego, urumva rero ntabwo bisa nk'ibyoroshye n'ubundi, uretse ko havuzwe ukomeye, ariko nakubwira yuko bagingaya hari n'abandi yafashe, hari icyegera cyiwe, ubwo navuga ko ari we wari umwungirije, ndetse n'abandi bacansuro bagera mu 8. urumva rero abacansuro bakimara gufatwa, abacansuro bahuye n'uruva gusenya, intege zaracitse. yego, urabizi bari abacansuro kiba cyarabazanye ni ugupagasa, birinde yuko banakomerekera ku rugamba mu bintu byirinde cyane. buriya bazi ubwenge, bo barabati barakomandinga, uzi ko abenshi bo ari ibitero by'indege bakunze no gukoresha, badakunze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko urumva bari babashe ku mirongo y'imbere y'urugamba, ari nacyo cyabaviriyemo uko gufatwa. N'ubundi bitari buborohere abari basigaye, bitewe n'uko bari bamaze kubona ko batangiye gukorwamo, kandi abenshi bafite amakuru muri Nord Kivu y'ibyababayeho, bafite amakuru y'ukuntu bafashwe bose matete bagasuzugurwa, kandi iyo Black Water mu Rwanda mpuzamahanga irakomeye. uri kumva rero ni ikintu kitari buse nkaho kiba cyiza gukomeza kwishora ku mirongo y'imbere y'urugamba, abacansura ukuboko kwabo kuracyahari, ariko barigengesera ku buryo baba bafite ubwirinzi mu kubirwanire yabo, bo baba baba bari kuri za mbunda zirasa mu birometero birebire, ntabwo ushobora kumubona yagiye imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka impamvu ni iyihe? Impamvu ni ukwirinda kongera ko wenda bafatwa, ndetse no kuba bakongera nyine guhura n'icyo kibazo cyo kuba bafatirwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bo bari ku mbunda nini zibe z'imisada, urumva baba bari kure cyane, ntaho baba bahuriye n'urugamba, ibyo bikoresho baba bakoresha ntabwo bakigaragara imbere ku rugamba. Bo niyo mpamvu ubona ibisasu batera bihungabanya abaturage n'iki, kuko bo nta gahunda n'imwe bafite kuba bakwegeraho AFC, bitewe n'uburyo yabakoreye agatendo gakomeye mu gufata bagenzi babo. Yego, muri Nord Kivu ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu ku mirongo y'imbere y'urugamba? Hagezweho nahe kugeza ubu, Bwana Safari? Nakubwira yuko abahungu batangiye akazi muri Nord Kivu, aho nakubwira ko hariya za Masisi mu bice byerekeza za Ngungu, aho ni ibicika n'ibombara, bari kwirukana abamayimayi ndetse n'aba-FDLR, aho n'ubundi muri mu cyatumye uno mugabo akiri n'amaginga yose cyane Makenga aracyari Masisi, ari muri operasiyo zo guhangana n'ibi bitero byari byubuye. Bivugwa ko hari uduce, hari amakuru atari yizerwa neza, hari uduce twari twavumbuwemo amabuye y'agaciro muri ibi bice n'ubundi bya Warikare, ariko hafi na za Masisi. Yego,
amabuye y'agaciro mashasha ntabwo ibi bice mu byari bimenyerewe, akaba ariyo mpamvu ndetse yaba yarageze kuko ngo bari batangiye kubishwaniramo bamwe mu bayoboye ku mirongo y'imbere urugamba, ariko akaba ari bwo buryo bushoboka bwo kuba yaragiye guca akaduruvayi. ubona ko ku mirongo y'imbere hari hatangiye kubonekamo urusaku rw'imirwano haba muri ibi bice, bigaragaza ko n'ubundi kuva yahagera bakabasha kuhirukana aba FDLR ndetse na MONUSCO bivuga ko yari yamaze kugerayo. akaba ari nayo mpamvu ikomeye ku ikubitiro abo muri Afurika y'Epfo batangiye gufata utwamushye ngo bagiye kuzamuka, kuko bamaze gukupira uburyo bwose bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri biriya bice. akaba ari nayo mpamvu wumva ko ino MONUSCO bano basirikare barenga 700 bo muri Afurika y'Epfo bahise bavuga ngo bagiye gutaha, kuko nta kintu kibahagazemo, kuko bajyaga bakoresha nyine aba ba FDL, bagakoresha aba mayimayi mu nyungu zabo. ubona yuko Makenga arizo operasiyo arimo. ni mu gihe kandi hano za Kibirizi hano ni mu Rucuro nyine naho abahungu bakomeje kurwana bikomeye, aho bafashe agace ka Kahumuru, bahise bagafata ubu magingo ya kari kugerwa na AFC. ubona yuko Makenga abasirikare basohotse hari ikintu bari bumufashe mu gukomeza kwigarurira uduce dutandukanye ndetse no kwagura ino Kivu mu buryo bufatika kandi bugaragara. yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaho, ubwo komeza dukurikiranire n'andi makuru ugenda utugezaho n'izindi update. yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.